Icyumweru cyiza ku nshuti zacu, abakurikirana imikino tubagezaho amakuru atandukanye kuri H. Innocent. Ntabwo twabura kugaruka kuri iyi kipe y'amateka ku nshuro ya mbere mu mateka yayo. Rayon Sport yasoje shampiyona ya 2020-2021 ari iya karindwi. Rayon Sport aharindimuka irazira iki? Rayon Sport aharindimuka irazira iki? Ku nshuro ya mbere mu mateka yayo Rayon Sport yasoje shampiyona ya 2020-2021 ari iya karindwi, umwanya mubi igize nyuma yo kuba iya gatandatu mu mwaka w'imikino wa 2010-2011. Byapfiriye hehe? Rayon Sport ikunzwe na benshi mu banyarwanda, isanzwe izwi nk'ikipe itwara ibikombe, ariko uyu mwaka w'imikino urangiye irimo yifuza kwibagirwa. Mu mikino 13 yakiniye muri uyu mwaka wa 2021, Rayon Sport yatsinzemo imikino 3 gusa, irimo umwe wa Bugesera FC mu makipe 8 ya mbere, inganya 5, itsindwa indi 5. Isoje kandi uyu mwaka w'imikino itozwa na Kayiranga Jean Baptiste, umutoza w'agateganyo, ni nyuma y'uko wari umutoza mukuru umunyekongo Guy Bokassa asezeye n'umwungiriza we Guy Bakira basezeye habura imikino 2 gusa, ndetse akaba yarafashe icyo cyemezo mbere yo kukigeza ku buyobozi bw'iyi kipe ubururu n'umweru iyobowe na retired captain Uwayezu Jean Fidel. Ubwo Rayon Sport yaherukaga kugira umusaruro mubi uyingayinga, uyu ni mu mwaka w'imikino ya 2010-2011 ubwo yasorezaga ku mwanya wa gatandatu, mu gihe mu 2014-2015 yabaye iya gatanu. Amakuru H. Innocent yamenye nuko Guy Bokassa yafashe icyemezo cyo gutungura ubuyobozi bwa Rayon Sport agasezera, kuko nawe ubwo yabonaga ko bigoye ko azongererwa amasezerano. Ikindi cyatumye kandi uyu munyekongo asezera nuko yabonaga nta kipe afite, ku buryo hari n'abakinnyi barimo Shimimana Amran yageze aho atera icyizere kugeza ubwo yitabaje umukinnyi ukiri mutoya Rudasingwa Prince ku mukino wa APR FC, nyamara afite abarimo Sugira Ernest ku ntebe y'abasimbura. Ntabwo umwaka wari mwiza muri Rayon Sport nyuma y'uko agahimbaza mu kika miliyoni 5 zatanzwe na Skol nyuma yo kurenga amatsinda gateje ikibazo hagati ya staff technique n'ubuyobozi, kuko yahawe 500,000 gusa ngo ibigabanye, buri wese yari kubonamo 30,000, nyamara buri mukinnyi yarahawe asaga 170,000 y'amafaranga y'u Rwanda. Kujya ku buyobozi bwa Munyakazi Sadat byaba ari byo ntangiriro y'irindimbuka rya Rayon Sport. Kuva mu mwaka ushize wa 2020, Munyakazi Sadat wayoboye Rayon Sport hagati ya tariki ya 14 Nyakanga 2019 niyo 22 Nzeri 2020 yakunze gushyirwa mu majwi n'abakunzi bayo ko yayangije ndetse bizagorana kongera kwigira ikipe ikomeye. Ubwo yinjiraga muri Rayon Sport muri Werurwe, Munyakazi Sadat yahinjiranye umushinga wo kubaka Gikundiro Stadium binyuze mu kigo cye cya MK Sky Vision, aho abafana ba Rayon Sport basabwaga gukoresha ikarita y'iki kigo mu kwishyura ibyo bagura birimo lisansi, bakagira amafaranga yinjira muri iyi kipe. Ubuyobozi bwa Rayon Sport bwari buyobowe na Muvunyi Paul wasozaga manda ye bwamugiriye icyizere, ndetse muri Kamena ashingwa kugura abakinnyi b'iyi kipe, mu gihe ku wa 14 Nyakanga 2019 aribwo yatorewe kuba perezida. Imvugo za Munyakazi Sadat mu minsi ye ya mbere ho kujya irudobe, kuko muri manda ya Munyakazi Sadat ikipe yaburiye intsinzi iburyo n'ibumoso mu marushanwa yose, nyamara yarahinduranyije abatoza inshuro 7, ndetse haduka icyorezo cya coronavirus cyatumye ikipe ibura ubushobozi bwo gutunga abakozi bayo, bahagarikirwa amasezerano mu buryo butumvikanweho. Guhagarikwa kw'amasezerano byatumye abakinnyi barimo Kimenyi Yves, Rutanga Eric, Iradukunda Rado, Irambona Eric, Iragire Saidi n'abandi bava muri Rayon Sport bakurikira Michael Sarpong wirukanwe mu gihe yo yaguze abakinnyi bari bazwi nka Mujyanama Fidel, Niyibize Manuel Kibungo, Mudacumura Jackson Lambo n'abandi. Rayon Sport yarezwe muri FIFA n'uwari umutoza wayo Xavi Martinez Espinoza $5,000 mu gihe kandi kugeza ubu ikibazo y'iyi kipe kitarakemuka kuva isubijwe mu Kagera Motors mu 2020, nyuma y'uko Rayon Sport yananiwe kwishyura asaga miliyoni 54 z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe cyumvikanyweho. Amakuru H. Innocent yamenye nuko komite iyoboye Rayon Sport uyu munsi yamaze gukura amaso kuri idoka, kuko uburyo amasezerano yayo yakoze kuyikurayo ntaho bitandukaniye no kongera kuyishyura bundi bushya, nyuma y'uko abahoze bayobora Rayon Sport bashatse kumukura ku buyobozi muri Gicurasi 2020.
bavuga ko iyi kipe iri kugana habi ndetse akaba yarasabwe kwegura ntabikore. Munyakazi Sadat yaregeye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ko banyereje hafi miliyari y'amafaranga y'u Rwanda. Avuga ko iyi kipe itishyuye imisoro igera kuri miliyoni 239 y'amafaranga y'u Rwanda ndetse yajyaga igura abasifuzi. Abakunzi ba Rayon Sport bafata Munyakazi Sadat nk'intangiriro y'ibibazo ifite uyu munsi, ikoreshwa nabi ry'umutungo nk'ipfundo ry'uruhererekane rw'ibibazo bya Rayon Sport, kimwe mu byejejwe nabyo mu mwaka ushize wa 2020 gutunga abakozi. Abafana ntibari bagitinya bagitasanzwe ya buri kwezi yo gucika mice ndetse nta n'amafaranga ikipe yari ikibuga imikino yabaga biturutse ku cyorezo cya COVID-19. Amafaranga make abakinnyi ba Rayon Sport bahawe n'ubuyobozi muri Kenya naya vugi miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda bizwe na APR FC icyo gihe. Gusa kwibazwa iyi kipe yagiye igura abakinnyi batanakomeye ihagarika zikora yari ariyo ihagaze neza mu Rwanda. Ubwo rero maze byari cyakane Confederation Cup muri 2018 benshi mu bakinnyi bayigizemo uruhare batangiye kurambagizwa n'amakipe atandukanye yo hanze y'u Rwanda. Raporo yamuritswe na komite ya Muvunyi igaragaza ko Rayon Sport yinjije ibihumbi 65 by'amadolari asaga miliyoni 59 abo bakinnyi. Ikitaravuzweho rumwe ni uburyo Rayon Sport yakiriye ibihumbi 15 kuri Mugabo Gabriel wagiye muri Kenya, ibihumbi 20 kuri Muhire Kevin waguzwe n'ikipe yo mu Misiri, ibihumbi 15 by'amadolari kuri Hussein Chabalala, ibihumbi 20 kuri Ismail Diarra, ibihumbi 20 kuri Bimenyimana Bonfils Caleb, ibihumbi 50 kuri Rwatubyaye Abdul. Aya yose akaba agera ku bihumbi 140 by'amadolari mu gihe hagaragajwe ibihumbi 65 gusa. Kuri ibyo hiyongereyeho ko iyo raporo igaragaza ko abafana ba Rayon Sport biciye muri fan base batanze miliyoni 3 n'igice ku mwaka, mu gihe bizwi ko byibuze batangaga miliyoni 5 ku kwezi, yakabaye angana na miliyoni 60 ku mwaka. Nubwo Muvunyi ariwe wafije Munyakazi Sadat kugera ku buyobozi bwa Rayon Sport, nawe yamushinje kuba yaramusigiye inkono irimo ubusa. Muri Nyakanga 2020 Muvunyi Paul yabwiye H. Innocent ko ibyo atari ukuri, ahubwo babonaga Munyakazi Sadat nk'umuherwe uje kuzanzamura Rayon Sport. Ati kuvuga ko twamusigiye inkono irimo ubusa sibyo. MK Card yaje kubona ari igitangaza. Twari tuzi ko ahubwo tubonye Katumbi nk'uwa TP Mazembe. Amafaranga yaguzwe Jabel Manishimwe niho wayakiriye miliyoni 30 za Skol, niho wazakiriye miliyoni 25 za Ferwafa kuko twatwaye igikombe, nazo niwe wazakiriye. Raporo yamuritswe n'abari bagize komite ya Muvunyi Paul mu nama y'inteko rusange yabaye tariki ya 14 Nyakanga ubwo hatorwaga Munyakazi Sadat, igaragaza ko hari amafaranga menshi yatangirwaga ku kibuga agahabwa abari bayoboye icyo gihe, ariko ntibigaragazwe icyo agiye gukora. Ubwo hakorwaga ihererekanya bubasha hagati ya Munyakazi Sadat na Murenzi Abdallah wayoboye inzibacyuho mu mwaka wa 2020, hagaragajwe ko uyu muryango ufite amadeni agera kuri miliyoni 788 mu gihe wo ari ufitiye amadeni miliyoni 72 Skol mu myaka ya 2019 na 2021. Nyamara mbere y'uko komite y'inzibacyuho isoza ukwezi yari yahawe, Abdallah yatangaje ko basanze nta mwenda Skol ibereyemo Rayon Sport kuko yatanze igiteranyo cya miliyoni 75 mu mwaka w'imikino wa 2019. Ubuyobozi bushya bwa Rayon Sport ntibubonwa kimwe n'abafana. Binyuze muri Minisiteri ya Sport yasabye urwego rw'igihugu rw'imiyobore RGB rufite imiryango itari iya leta irimo Rayon Sport mu nshingano zarwo gukemura ibibazo byari muri iyi kipe muri 2020. Umwanzuro wafashwe no kuwa 22 Nzeri 2020 ni ukweguza Munyakazi Sadat no gusaba ko abigeze kugaragara mu buyobozi bw'iyi kipe batabugarukamo. Nyuma y'iminsi 2 hafashwe icyo cyemezo, hashyizweho komite y'inzibacyuho iyobowe na Murenzi Abdallah yakoze amategeko shingiro mashya agena umuryango wa Rayon Sport, mu gihe amatora ya komite nyobozi nshya izayobora kugeza muri 2024 kwakira komite nshya yatowe uyobowe na Uwayezu Jean Fidel, yiganjemo amasura ataramenyerewe muri Rayon Sport kuva kuri uwo muyobozi wavuzwe Uwayezu Jean Fidel ko nta mpamvu yo kuvuga ko batamubonaga ku kibuga kuko nta kazi ahagira. Benshi mu bafana b'iyi kipe bagowe no kongera kwibonamo Rayon Sport bari basanzwe bazi, ndetse bamwe ntibatinya kuvuga ko ihari uyu munsi ari iya RGB. Kuvuga ko abanyamuryango bemewe ba Rayon Sport ari amatsinda y'abafana fan club ni zimwe mu mpinduka zigoranye kwakira muri iyi kipe, mu gihe hari abitaga ko biganjemo abayiyoboye bakayishyiramo ubushobozi bwinshi, ariko ubu bakaba bumva barashyizwe ku ruhande. Ni iki gikurikiraho muri Rayon Sport
Kuri ubu abakinnyi ba Rayon Sports barimo Kwizera Olivier Messi afunzwe nyuma yo gukoresha ibiyobyabwenge birimo urumogi, Ruvumbu Eritien Nziga uyu mukongomani w'umukristo urimo usoza amasezerano yo, Jean Vidal Oleg intizanyo ya Tepe Mazembe wari ufite umwaka umwe muri ikipe ya Rayon Sports, Sekamana Maxime utifuza kongera amasezerano, hakaza umunyamali Omar Sidibe uyu nguyu wanamaze gutanga ikirego cye muri Ferwafa avuga ko ikipe ya Rayon Sports itubahirije ibikubiye mu masezerano, hakaza Kayumba Soter, Sugira Ernest wari watijwe n'ikipe y'ingabo z'igihugu, hakaza Nshimiyimana Amurani usoje amasezerano, Rugwiro Herve Amadeus usoje amasezerano, Idriss Danyogo nawe wasoje amasezerano, na Muhire Kevin wasinye amezi abiri, Ndizeye Samuel nawe usoje amasezerano, na Mugisha Gilbert basoje amasezerano. Uretse kuganiriza abakinnyi bamwe bashobora kuyigumamo, ubuyobozi bwa Rayon Sports bwatangiye gutekereza ku bakinnyi bashya bazagurwa, bugomba kandi gushaka umutoza mushya. Nubwo ibingibi bikomeje kugenda biba, ariko ikipe ya Rayon Sports mu nama yabaye ku munsi w'ejo yamaze kumenyesha abakinnyi basoje amasezerano ko bafite umwanya wo kuba baganira n'izindi kipe, kandi ikipe ya Rayon Sports izakenera nawe izamwegera bakagirana ibiganiro. Ubwo iyi kipe yahembaga abanyamahanga isaba abanyarwanda kwihangana ko amafaranga yabo bazayahabwa mu minsi yabuge, ariko yaba ari n'ikipe ishaka ibifuza bakaba baganira nta kibazo ku buryo bitagira uwo bibangamira. Rayon Sports yahembye abanyarwanda basabwa kwihangana, abakinnyi bamwe basabwa kwishakira andi makipe nyuma yo guhemba abakinnyi ikishyura abo yari ifitiye amafaranga kiritoma. Mbere na mbere kwari ukuzana baratanga, bamaze kubitanga abakinnyi bamwe bemererwa guhabwa amafaranga yabo, abandi babwirwa ko impamvu bayahaye abanyamahanga ari uko bo baba bagiye kwita basubira iwabo. Nizeyimana Olivier mu Ferwafa kandida rukumbi bateye umuma ya Ferwafa atakiyamamaza ari amategeko kubahirizwa. Rurangirwa Louis yaruhamye ubuyobozi gusa birangiye akoma kandidatira hari amategeko atari kuba aya muraba kubera kuri Remedel Kalisa dore komisiyo y'amatora ndetse anasobanura uko amatora agiye gukorwa, byahise bituma Rurangirwa Louis akuramo kandidatire. Rurangirwa Louis yari yageze mu matora, umukandida ashinja uruhande bahanganye ko barugize harimo abasanzwe bafite inshingano muri leta ku buryo zitabemerera kuba mu buyobozi bw'umupira w'amaguru mu Rwanda. Nizeyimana Olivier yari yambariye urugamba, ni icyemezo yavuze ko gishingiye uko itegeko ngenga rihinduka kandi ryuzuza amategeko nimero 61/2008 ku wa 10/9/2008 rigena imyitwarire y'abayobozi mu nzego za leta. Umuyobozi urebwa n'iri tegeko ngenga yemerewe kuba umunyamabanga w'umuryango utari uwa leta, icyakora ntiyemerewe kuyobora umuryango utari uwa leta keretse igihe uwo muryango ugizwe gusa n'abayobozi barebwa n'iri tegeko ngenga cyangwa se ari umwihariko wabo, nubwo hakiyongeraho abandi batarebwa n'iri tegeko. Abanyamuryango bari bahabaye nyuma yo gukuramo kandidatire kwa Rurangirwa Louis, ubwo bivuze ko Nizeyimana Mugabo Olivier usanzwe uyobora Mukura Victory Sport abaye umukandida rukumbi. Igisigaye kurwana na oya z'abanyamuryango bemerewe gutora.